Okay. Yang layak ni sebenarnya minimum requirement untuk credit card, you just need to be 21 tahun ke atas and you kena ada income minimum 2K sebulan. Okay. Credit card ni pun dia ada kasta-kasta dia. Yang basic-basic tu 2,000 lah. Yang medium tier, signature level, world card level, yang tu usually lah banks akan minta about 7,000 ke atas punya gaji. Atas sekali is infinite level ataupun world elite punya level, dia minta gaji 10,000 ke atas. So generally, kalau kita nak tengok siapa boleh apply, yang RM2,000 punya gaji pun boleh. Tetapi kat sini, this is the trick is, you hantar slip gaji you nak apply. It's gonna be something yang macam you apply loan, bank akan evaluate you. The moment dia evaluate you, dia nak tengok apa dalam secret you. Maybe at the same time, you ada buat ESPF ataupun you ada loan creator, example lah. Okay. So bank tengok, oh good paymaster, bayar setiap bulan tanpa miss. Okay. So melihatkan disiplin tu, maknanya you're a good paymaster tu, bank lebih yakin untuk memberikan credit card tu kat you. So dia akan luluskan credit card orang kalau there is something in their secrets yang mengatakan they're a good paymaster. Okay. Sebenarnya kandungan secrets tu dia ada pattern repayment you. Kosong maknanya you pay on time. 1 maknanya you lambat bayar 1 bulan. 2 lambat bayar 2 bulan. So the bigger the number is, dia tahu you ni tak bagus membayar lah. So orang-orang yang berisiko ni yang bank tak suka. So some people have this perception, oh aku ada hutang, bank tak suka aku. Tak, dia bukan pasal dia ada hutang ke tak. Dia sebab yes, you ada hutang, tapi macam mana kau bayar?